Abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, perezida wa Repubulika y'u Burundi yamaze guha ishimwe umugore we nk'umuntu witwaye neza muri iki gihugu. Bimeze bite rero? Ugiye kubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bakunzi bacu, turaza kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba, turaza kwerekeza mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Goma, turaza kwerekeza muri teritwari ya Nyiragongo, tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo na FDLR bongeye gukubitwa akanyafu n'abarwanyi bara FC M23 Intare za Sarambwe. Byagenze gute rero? Mbafitiye operasiyo yose uko yatangiye nuko yarangiye. Muri amakuru kandi bakunzi bacu, turaza kubabwira ko Joseph Kabila Kabange uyu nguyu yamaze kurakara cyane, afitiye uburakari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibyo ari byo byose aba bagabo bombi baraza kwibarangura. Nako kandi General Sultan Makenga Emmanuel yamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane y'urugamba rwo kubohora Kongo yose. Bimeze bite rero? Bisa nkaho bigiye gukomera cyane. Niko kuri turi ku itariki ya 3 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2026. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo munteze amatwi. Bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda ku ngingo zikomakomeye by'umwihariko zibanda kuri page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Hanyuma rero bakunzi bacu, turaza kubabwira ko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Minembwe, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kumishagira ibisasu mu bice bigenzurwa n'abarwanyi bara FC M23 Intare za Sarambwe twirwaneho MRDP, Mouvement Révolutionnaire d'Unité du Peuple. Umwuzure muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira by'umwihariko mu mujyi wa Uvira wahitanye abaturage benshi. Bimeze bite rero? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ku buryo bukomeye ibihano bikomeye cyane bigomba gufatirwa Joseph Kabila Kabange. Ibi nabyo turaza kugenda tubivugaho. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwataye muri yombi abantu 4 bakoreshaga ububasha bahawe mu nyungu zabo bwite. Bimeze bite rero? Aba bantu ni bande? Uraza kubyumva muri aya makuru. Naho kandi perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ategerejwe mu gihugu cya Tanzania kwa Madamu Samia Suluhu Hassan. Ese perezida wa Repubulika y'u Rwanda agiye gukora iki muri iki gihugu? Nabyo uraza kubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bakunzi bacu, turaza kubabwira ko mu gihugu cya Uganda wari washyinguwe bongeye kumubona ari muzima. Bimeze bite? Bihagaze bite? Ibi nabyo uraza kubyumva muri aya makuru. Bakunzi bacu rero, nimunyemerere murebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru cyangwa se like mukandeho, kandi nimba utari wakanda subscribe igihe ni iki kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Nyemerera nsome ku mazi amasegonda 2 gusa ubundi ngaruke nyatotora. Ikasi. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha. Mbere ko wenda twerekeza ku yandi makuru akomeye cyane, nimutwemerere amakuru yacu tuyatangirire ku mirongo imbere ku rugamba, aho abagabo bakomeje kumvana imitsi. Turaza kwerekeza muri Nyiragongo ndetse na Minembwe, ariko gato reka mbanze mbisegureho rwose abakunzi bisimbi ryacu. Nimugoroba nago amajwi yumvikanaga neza, abantu bamwe bagize ngo singewe, ni ngewe, ni Emmanuel, nuko turimo kugenda dukosora kubigendanye n'amajwi yaryanaga mu matwi. Hanyuma rero ndagira ngo wenda mutwandikire hasi muri comment mutubwire, ese noneho amajwi arimo kumvikana neza? Ese unkurikiye urahagana he? Ntutinye kunyandikira hasi muri comment kandi utubwire nimba amajwi urimo kuyumva neza. Hanyuma rero reka twerekeze ku mirongo imbere ku rugamba. Ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Minembwe.
umuvugizi wa RFC M23 wo bita Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya kabiri rishyira kuri no tariki ya gatatu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane mu duce tugenzurwa n'abarwanyi bara FC M23 intare za Sarambwe twirwaneho nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abisobanura. Amakuru rero arimo kutugeraho muri aka kanya aravuga ko ari ibitero byagabwe hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa Chai Hong-Yon cyangwa se CH4 mu rurimi rw'igifaransa. Amakuru rero aravuga ko kandi Lawrence Kanyuka yavuze ko kandi kuri uyu wa gatandatu nanone kandi guhera isaa 10 z'igitondo izo ngabo zakomeje ibitero bitandukanye aho bagabye ibitero muri teritwari ya Karehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tushunguti, Kaboneke, Rubiri, Mutara ndetse no mu nkengero zatwo. Ibi ni ibitero bikomeye cyane by'umwihariko twavuga ko byakoreshejwemo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ibitero kandi byatumye abaturage benshi bahunga ku bwinshi, abandi bahasiga ubuzima. Kugeza isaha abahanganye ndavuga abasirikare nta mibare fatizo yari yagaragazwa n'inzego zibishinzwe y'abakomeretse cyangwa se abahasize ubuzima. Amakuru ingenzi rero aravuga ko mu guhangana n'ibi bikorwa by'ubwicanyi umutwe w'abarwanyi bara FC M23 umutwe w'abarwanyi bara FC M23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda ndetse no kurengera ubuzima bw'abaturage. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakajije ibitero mu matware y'abarwanyi bara FC M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu biganiro byabereye mu mujyi wa Montreuil mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ni biganiro kandi impande zombi zumvikanye gutanga agahenge ndetse la FC M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe mu gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Hanyuma rero ndagira ngo unyandikire hasi muri comment, ese mu by'ukuri urabona imirwano izageraho igahagarara cyangwa se ibintu biracyakomeje? Twandikira hasi muri comment, ese la FC M23 isubire mu biganiro cyangwa se ntisubireyo? Ese ibi biganiro bimaze iki? Ese bakomeze barwane utsindatsinde unesha undi yemere? Ndagira ngo uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment utubwire. Ese bakomeze barwane wowe unkurikiye muri aka kanya nanjye mu by'ukuri tubone the band cyangwa se uwatsinzwe yemereye ko yatsinzwe bakomeze urugamba? Ndagira ngo utubwire uko ubyumva muri aka kanya, tubwire uko ubyumva. Twandikire hasi muri comment utubwire, ese aka kanya ubundi unkurikiye urahagane? Ese amajwi arimo kumvikana? Hanyuma rero bakunzi bacu reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru hafi gato y'umujyi wa Goma. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya gatatu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 kandi kuva ku munsi w'ejo, amakuru rero arimo guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru zikomeye cyane zatangiye gukwirakwira zivuga ku makimbirane akomeje hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ya Kongo FARDC hafi y'umujyi wa Goma. Ishyamba riri mu misozi ya Nyiragongo rikubiye muri parike ya Virunga riherereye mu majyaruguru ya Goma mu ntera iri hafi gato cyane ibirometero 15 na 20 uvuye mu mujyi wa Goma bitewe naho waciye. Ni agace gafite imiterere y'ishyamba ry'inzitane n'imisozi kandi bikaba byorohereza cyane ibikorwa bya gisirikare byihishe.
Amakuru rero arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba twamaze guhabwa n'imboni zacu ziryamiriye amajanja. Amakuru rero yavugaga ko muri ako karere cyangwa se muri ako gace yavugaga ko hari ibikorwa byari birimo gutegurwa n'imitwe irimo Wazalendo, FDLR ifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, byari bigamije guhungabanya umutekano wo mu duce dutandukanye twa Goma n'inkengero zaho harimo agace bita Kibati, Munigi ndetse na Buhene. Nkuko rero amakuru arimo kugenda atugeraho aravuga ko mu buryo bwihuse muri gisirikare hahise habaho icyo bita analyse de renseignement. Abarwanyi bara FCM 23 biravugwa ko bahise bamenya amakuru mbere yuko ibyo bikorwa biba, icyo bita collectivité d'information stratégique mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se muri stratégie militaire nkuko bivugwa n'abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba ku migambi yabo bahanganye nabo. Iyo renseignement rero yabafashije kumenya ko hari ibikorwa byari birimo gutegurwa n'imitwe yitwaza intwaro ikorera muri biriya bice nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho, hakoreshejwe icyo mu gifaransa bita anticipation stratégique. 23 ngo yafashe icyemezo cyo gukora igikorwa cyo kuburizamo uwo mugambi imbere yuko ushyirwa mu bikorwa. Ibi byasobanuwe n'igikorwa cya neutralisation préventive. Hanyuma rero amakuru ingenzi rero nyuma yuko abarwanyi bara FCM 23 bakoze icyo bita neutralisation préventive, aho bari bagamije guca intege ndetse no gusenya ibikorwa by'umwanzi. Amakuru rero aravuga ko bamwe bagiye bafatwa mpiri abandi bakaraswa. Amakuru rero aravuga ko aya ari amabwiriza yatanzwe n'umugaba w'igisirikare cy'abarwanyi bara FCM 23 General Sultan Makenga Emmanuel, aho yashyize imbere uburyo bwa surprise tactique, gutungura umwanzi ndetse no gukoresha neza ubumenyi bw'akarere, icyo bita maîtrise du terrain cyangwa se kuba usanzwe uzitere. Nubwo rero ayo makuru yagiye akwirakwira cyane ni ingenzi gusobanukirwa neza ko mu bihe by'intambara amakuru menshi by'umwihariko amwe agenda agaragaza uko ibintu bitari bimeze. Hanyuma rero amakuru rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Mbere yuko abarwanyi bara FCM 23 aka karere kagaragaraga nkaho nta kintu cyabaye, ariko muri rusange agace kari hagati y'ishyamba rya Nyiragongo ndetse na Goma gakomeje kuba ingenzi mu mutekano kubera ko kari hafi n'umujyi kandi kakaba korohereza ibikorwa bya gisirikare byihuse. Ibi bituma rero impande zose zikitaho cyane mu migambi. Abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe bakomeje guhiga bukware imitwe itwara gisirikare ikumeje gukorera muri ibi bice. Nako kandi tuvuye hano mu mujyi wa Goma bakunzi bacu, ariko tukerekeza gato cyane ku butaka bw'u Rwanda. Reka tubanze turebere hamwe aya makuru yihutirwa. Ni amakuru avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ategerejwe muri Tanzania. Ni mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe azagerera muri iki gihugu tariki ya 3 ubwo n'uyu munsi ukwezi kwa 5 umwaka wa 2026. Amakuru y'uruzinduko yemejwe na Perezidanse ya Tanzania mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 6 tariki ya 2 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2026. Muri uru ruzinduko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame azakirwa anagirane ibiganiro na mugenzi wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Tanzania. N'ibiganiro rero bizibanda ku ngingo zirebana n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. U Rwanda rero na Tanzania bifitanye umubano ukomeye mu ngeri zinyuranye zirimo ubufatanye
mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibihugu byombi kandi byanasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Ibyo rero ngira ngo murimo murabyumva. Muri Nyakanga umwaka wa 2025 u Rwanda na Tanzania basinye amasezerano agamije gushyiraho ibiro by'ibigo bishinzwe ibyambu bya muri Tanzania i Kigali, nk'intambwe ikomeye yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifatanya mu bikorwa byiganjemo ubucuruzi cyane cyane, uretse kuba Abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam, hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijyanwa gucuruzwa muri Tanzania. Hanyuma rero reka tugaruke mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila Kabange yarakaye cyane, avuga ko agiye kwihaniza perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nako kandi byaje nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gufatira ibihano wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Hanyuma rero amakuru ingenzi arimo guturuka mu mujyi wa Goma. General Sultan Makenga Emmanuel yagaragaje umugambi ukomeye cyane wo gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. Bimeze bite rero, bihagaze bite? N'amakuru rero avuga ko General Sultan Makenga Emmanuel yavuze ko agiye kubohora Kongo yose kandi anashyiraho uburyo kibizagenda. General Sultan Makenga Emmanuel nyuma yo kubona ko amasezerano arimo gusinyirwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugaragara ko ibingibi bitazubahirizwa. Hafashwe icyemezo gikomeye cyane rero cyo kubohora Kongo yose. Hanyuma rero Joseph Kabila Kabange yavuze ko agiye gukoresha imbaraga zose, yaba iza gisirikare yaba iza diplomasi, ariko uyu mugabo akava ku butegetsi. Ni mu gihe kandi bakunzi bakadasohoka rero ibintu navuga ko ibintu byongeye gufata indi ntera ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi. Perezida wa Repubulika y'u Burundi bwana Evariste Ndayishimiye yahaye igihembo gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 yahaye ishimwe umugore we Angelina Ndayubaha mu rwego rwo kumushimisha nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi. Ndayishimiye yamushimiriye mu biro byo kwizihiza umunsi w'abakozi wabereye muri stade Intwari iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Uyu mugabo rero asa n'ukomoza ku gihembo umugore we aheruka guhabwa n'umuryango w'abibumbye biciye mu muryango wa Bonne Action. Umugiraneza abereye umuyobozi yumvikanishije rero ko amahanga adashobora guha ishimwe umugore we hanyuma we ngo abinanirwe. Ngira ngo murimo murabyumva rero, ibi bintu bikomeje guteza impaka ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi, aho bamwe bibaza nimba umugore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi ari we wakoze cyane muri iki gihugu kurusha abandi. Hanyuma rero bakunzi bacu, nanone kandi tugarutse ku butaka bw'u Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku butaka bw'u Rwanda ruratangaza ko rwataye muri yombi abantu 4 aribo Niyo Mungeri Richard wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana, Kwisinga Jean Robert ushinzwe imiturire mu karere ka Rulindo, Ishimwe Frank ushinzwe imitangire n'ibyangombwa byo kubaka mu karere ka Ngoma, na Ntirenganya Epimake wakoraga nk'umukozi wa One Stop Center y'ubutaka mu karere ka Gakenke. Aba rero bakurikiranweho ibyaha byo gukoresha ububasha
bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite no kutubahiriza igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, aho bagiye batanga ibyangombwa byo kubaka ku bantu batandukanye batubahirije igishushanyo mbonera cyemejwe. Mu gihe kandi harimo gutegurwa dosiye kugira ngo abangaba bashyikirizwe ubushinjacyaha. Iperereza rirakomeje kugira ngo hacukumburwe n'ibindi byaha aba bantu bashobora kuba barakoze. RIB rero yongera kuburira abatanga ibyangombwa byo kubaka bitubahirije ibisabwa n'amategeko bagamije inyungu z'abantu bwite kubihagarika vuba na bwangu, kuko ijisho ry'ubutabera riba rikanuye cyangwa se riba ririmo kureba hirya no hino. Ijisho ry'ubutabera ntago rijya rihumbya. Bakunzi bacu rero, reka twerekeze gato cyane mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda, amakuru arimo guturuka mu gihugu cya Uganda aravuga ko hari umuntu washyinguwe ariko akaza kuboneka ari muzima. Ni amakuru rero arimo guturuka mu gihugu cya Uganda. Ariko kandi nanone mu gihugu cya Uganda, uwishe abana b'abanyeshuri abateye icyuma yakatiwe igihano cy'urupfu. Baramudukurikiye kuri uyu wa kane tariki ya 30 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, urukiko rwo muri Uganda rwakatiye umugabo igihano cyo kwicwa azira kwica abana 4 bato muri uku kwezi ku ishuri ry'incuke mu gitero cyateje uburakari muri rubanda ndetse no guhangayikishwa n'umutekano w'abana b'abanyeshuri muri iki gihugu. Umucamanza adaciye ku ruhande, atavuze amagambo menshi, yahise amukatira igihano cy'urupfu. Hanyuma rero bantu mwese rero mwari mudukurikiye muri amasaha, ndagira ngo wenda ngana ku musozo babwire ko mu karere ka Minembwe nubwo Croix Rouge yajyanyeyo ibiribwa, ariko biragaragara ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC batigeze batuma babirya. Reka rero tubashimire kandi dukomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Icyo wumva kidakosotse twandikira hasi muri komenti utubwire, turacyakosora rwose. Murakomeza kutwihanganira, turimo gukosora amajwi n'amashusho. Mukomeze kugira umunsi mwiza.